Uyu munsi 93 by'abakire dufite ku isi amafaranga bafite bakesha ikoranabuhanga. Twatanga urugero nka Elon Musk, amafaranga menshi atunze ayakesha ikoranabuhanga. Bitandukanye na kera wasangaga abakire amafaranga bari bafite bayakeshaga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko nubwo bimeze bityo ku mugabane wa Afurika ntago ariko bimeze, kuko umukire wa mbere dufite ariko Dangote we amafaranga menshi atunze ayakesha ubucukuzi bwa peteroli, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'inganda n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi reka tuvuge ku bakire ba mbere 10 ku isi. Ni bande? Bakomoka he? Amafaranga bafite bayakesha iki? Bashoye mu zihe business zibinjiriza akayabo gatuma baza mu 10 ba mbere? Nguhaye ikaze ukurikiranye Jean Paul TV Show, kana subscribe kanda like, ibuka kuduha igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo turi kuvugaho. Nguhaye ikaze. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turahasanga witwa Sergey Brin. Ni umunyamerika wavukiye mu Burusiya, akaba atunze miliyari 141 z'amadolari ya Amerika. Akaba yarabaye umuyobozi wa Google mu gihe cy'imyaka 10 kuva muri 2001 kugeza muri 2011. Ku mwanya wa 9 turahasanga witwa Steve Ballmer, akaba atunze miliyari 145 z'amadolari ya Amerika, akaba nawe ari umunyamerika. Ku mwanya wa 8 turahasanga Larry Page, ni umunyamerika, akaba atunze miliyari 150 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 7 turahasanga Warren Buffett, atunze miliyari 150 z'amadolari ya Amerika, nawe ni umunyamerika. Ku mwanya wa 6 turahasanga umukire kabuhariwe Bill Gates, atunze miliyari 160 z'amadolari ya Amerika, nawe ni umunyamerika. Ku mwanya wa 5 ni nawe mugabo utari umunyamerika utunze akayabo, bamwita Bernard Arnault, ni umufaransa, atunze miliyari 200 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 4 turahasanga Larry Ellison, nawe ni umunyamerika, atunze miliyari 208 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 3 turahasanga Mark Zuckerberg, nawe ni umunyamerika, atunze miliyari 232 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 2 turahasanga Jeff Bezos, nawe ni umunyamerika, atunze miliyari 234 z'amadolari ya Amerika. Kanda subscribe, ukande like, kandi nimba ukunda abantu bakire uze gusiga udutima muri comment. Reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Nimba wabikoze reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukire kabuhariwe utunze akayabo kangana na miliyari 318 z'amadolari ya Amerika. Uyu ni ikimenya bose, isi yose iramuzi. Elon Musk ni umunyamerika ariko ufite ubwene gihugu bwa Afurika y'Epfo. Uyu ni ikimenya bose, ni nawe nyiri urubuga rumaze kwamamara mu gukoreshwa n'abayobozi X, rwahoze rwitwa Twitter. Uyu nguyu ni ikimenya bose mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Afite kampani ya Telecel igezweho mu gukora imodoka, afite kampani zikora ibyogajuru, afite kampani zikora amarobo, afite kampani zikora imodoka zitwara. Uyu nguyu ni unahabwa amahirwe yo kuzatunga triliyoni y'idolari. Elon Musk ni ikimenya bose, akaba ariwe mukire wa mbere dufite ku isi. Akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Ngero wakiguteguriye nitwa Jean Paul. Iyi ni Jean Paul TV Show. Nizere ko akanze subscribe ugafungura inzogera tugishyiraho video ukajya uyibona mu ba mbere. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.